Good morning. Ngasigi runes ki energy haipetang yingse ko. Ado symbol gi oina symbol lothopose ko hadi group 1 group 2 ko hadi 1 consider traga 2 consider hana decide to biro ko hadi group 1 da la ka doriba symbol do kan doyan traga group 2 da la ka doriba symbol do ko ado 1 1 2 gi number se oina ko hadi mind da thambira ga domaina khala se ko dui matung ina ai sidagi symbol ani ka uthoke ko ani lothoiba symbol se aduna kari keno la ke haiba do hape di ngase ko ado sida e dum ma'am ying minarase ko hadi symbol 1 ko symbol 1 se si da lere ko hadi symbol number 1 se ko sina symbol 1 consider tawrase aduga sina symbol number 2 ko silai se symbol 1 and symbol 2 ahambagi symbol se ko ahamba symbol se na hadi symbolize toise kaino hai kansida ko engon da hai tare ko ngasi se samna habada partner oiro natraga aiga loina riba miduna hadi poche lotlaga thame kaina khalase targa masa mathanda hadi tholakpa gumba oibodo tholakpa gumba lakpa hadi loina hide toroga thame pot mayam se ko asengbodo haida ko ngai ge truth secret suguma mayam se ko hadi loina mang ai mamang da masa mathanda aina thiru draga su ai mamang da loin tholakani ba sigi pot mayam se ko aduga amana amuso changes kumba su khala oina pi ko ngasi goina haraga nimit ngasi nimit ko ina hare changes kumba khara la o haina su pi thaba inkhang tawboda hai tar ko mi ga pullaga thabak tawbo su kana ba su oigani aduga amana laina ko haidi kei haini mating gumba lakpa khopa adumba su oi ko haidi mating gumba lakpa haraga kamana no hai kansida haidi aigi thabak tawmina ba mi natraga haidi aiga loina riba mi duna hai tare ko e nang haidi mating pina go oi bada mutual benefits harasni ko jam na habada haidi magi su kana ba nangi su kana ba khotpa adumai taraga laina oi aduga hidden gumba laigiba khotkiba leragadi aigi mamangda tholakpa oina oibado sisina ko adu sisina ahambagi runes ki meaning le ko number 2 ko number 2 sina kainone hadi protection ne ko hadi p gi symbol so pe lai ko hadi p gi symbol se ko hadi sa simple oina harabada ko protection gumba oibado hadi shona chanbi ba khotbi ba gumba aduga kitang su ko hadi comfortable de thola ga thabang kang su tawona ha ko hadi limitation da laigano ba limitation da laigano keno tawraga kitang aigi aina nuti gi tawriba thabak tu dagi hena kaino ma tawna ba damaina hona biba khotpa ko aduga daunu su dum khara dum ya gani ko ngasi gi oina haraga di daunu su ya gani kitang chawbo jo phawbo ya ko isa da ko chawba haraga di kitang chawning ba gumba dum ba su phawbo ya control taw du gi mayam do hadi chawning he haraga chawgon chaw hai ba nate ko ado amana amuk hai cha thoko tokpa da hai tare ko ngakpi ba senbi po oibodo aigi sorsina adumai taraga oina oi ko ado sida lere khogi ngasi gi oina runes ki energies runes ki meaning se ko makada video sam ko ni minarse thank you